Officer on Special Duty ne OSD jong Myntri Rangbah ke Jylla Bah Daniel Thangkhiew lem baru Presiden barim ke FKJGP Bah Wellbirth Rani hagasni Baar kila pyrda ya ke lympung ialehkai phutbol second division but third division jong ke Tyrsad Area Sports Association ke bala penlong hadirsa. Kani ka lympung ialehkai ke Tyrsad Area Sports Association kedai belayo jing itu na ka Meghalaya Football Association. Hagani ka lympung da ki phautli ki kinhun ialehkai niki club lawan banya shimbenta haga banya kini ya ka nam ladu. Habakran haga jing lang plie ya ka lympung Bah Daniel Thangkhiew kumukong san ula pentip baka sarkar Jylla kalamang hadu khatsau klur tingka ka pisa na ka benta banchna ya ka madan ialehkai ka bapaka hakathan. Henry ulang bakatu kat ni kijing kilami habaya dei bat kini kakam berkumta unsa persyang ban budin bat banyakran bat Myntri Rangbah ke Jylla ban la pentreno ya kamadan bat ru ban ajing arab ya ka association lingbah ka chief ministers fund nagaliang Bah Daniel ula ajing arab ka song pisa basilak tingka syaka TASA Karban nagaliang Bah Wellbirth Rani ula ay ka jingero ya ka Tyrsad Area Sports Association kabalala ban penlong ya kum kani ka lympung hakathan badong bak association kani ka kinhun ka baduk ndegla treshtom haringkat ka jingya trailang ki borsnong bat ki samla ban kinti ka sap ialehkai jong ki samla ka than misuntu manong menang nijai ki club resio ban ialehkai ka ewan kibun ki jingya mi ban ialehkai namar ba kibun ki jingya ini ka dong ka than ka ba Ikan jenjar, berwala kataru, ngai iba pi kisong kita biak sai, biak hi, kumno bana ban persai kisamla, bangila ban pay ni amaran ban sai kisabi na kai kisongki, ngai kubay kisong baro. Dengan tim men kasantrik ngada ban play ke first division, hajin hisa tu siru ngaya kerpa di badannya mah, diwe ki sama rangba iba ke football ke sports, bat ibala sebentar badai wei jiro Rangbah sama Rangbah ban promote dengan football kamtam kadang kathain kebidan kata di wei ke sampel dalam kami ka klub nongse ho dari ke bai dapat di mai ban menta ka poisa ka super division kamkot ke jile ka jumpitan ani amaran ngangai ba larpiwan ani ban ialehkai ban dari jitu ban kiu sijrong ono ipi kani ke jisang ba pisang kiu sijrong pintu poisi klub ki bai maka football mentar ngai iba aga state jongi kalalong kawin kelanyo kan wejam kapa puskan ya kalong ria ka puskan kalong wejam pi te sultan pakai riba danya ya ko ngbanwan ne kasan terik lamul banwan ho ni kerpa di kadang ke peram ka ba kasih melawan kian tenda ong bain sabuang na muta kasmi bakai ka biwan ni bersutra de kalong bayong ba ngadai ubri-ubri yang football ngai nang platform kan yang ada siang bukan kan orang yang khatatrik dengan legend. Jadi saya kata dia poin dengan musim. Tang si pentep sini ba ibadahnya lingwan baru kini musim mau ke sultan. Namar umai nak benda ke ia je ini ba nyanyi ke sampul jumpi. Bapila siapa ra ya kau ini klub kadang datang jumpi ban poin ke supervision limba ke musim ke jumpi. Dan nak kalian dengar kamu presiden dengan Nomse Sports Club, vice presiden dengan SSA. Nak kalian dengar simat, ai kini silap tengah nam tak kini tournament pula orang punya semua. Ada vice kemampuan panai yang ketasa kepada pakai ke silat ke bapet apa bahap apa kajimpet juga MFA bawa biru kami kini ke bawa ni bawa lepas kini ke association ke bentuk kebentuk kalian kepisahan jadi di bentuk spa kalian berhak. Jadi pulang bersepak kalian berhad ke musim banyak cakman bat banang kristom kumangatip kena bun di pria ni di belami banyak kasih Silong Sport Association dengan bagani muda kesni kendai kesni ke ba edau ipi kendai kesni ke ba play berkul kerpang ya association ke jompi ba ni yo apa penuan hangni ban play pyrda ya kini ke association muda kesni kendai bendu gentleman kesenong gandan bat play bat mengiru kemudian hal yang ke government in persang pat banyarap epi hagino kilang bepinon kam hagintip jonga badi Bah Wellbirth itu pa kila sanction na government yang ni kesenong jong pi kat sauglor bapinyo ya kamadan ga papaka dan rei gidon gini kenya kan sai pak kijing ibala itu Bah Wellbirth jonga dengan saya budin pada government Sdang selok bagi Bah Wellbirth dan push ini kam jong pi pat khmat bapinyo kan Sdang no kanyo kamadan ga bahamba
mapidon hok dan yo kata bat kunjuru nalai keren mi Bah Wellbirth ang ni pa ladon kanuno pat ka jinong kam mapidon kam na chief minister's fund bro na sekren bat ini penbait bat ini keluar ban yarap kata SSN nga apin pa di sungguh ipi paro ni ba auspicious kanang perlok be jantam kemudian dengan national jumping itu Hawaii ki kemudian ba auspicious pada kan pengini pon dengan bagi ni program memetas ni kalau kebejob dan jingul kujung play di pindai banduk museum ban so gumni kumtai dia kajing ong mah bebon baka di club beduk ka skill baka talent ka bai play undan besar bala mantien dan fitri man lekai mendai ka hani kemudian keleng-keleng jong dari India lu pila lekai masuk tuna penwala ni bat i players jong armo di ba hadi bat Chester Paul ini ruga lekai keleng-keleng ba Chester Paul lekai na Pune City na Pune FC mana kani iwan lekai ke Tripura League jadi bahadi Cliff alik tour bakal jong borok away dari India andai ka bensiam jong ki ban pekat pat nam takari bakal jai benriu kampat do ki kwa bakyo ai ngasa ni lekai bin nong se krang bak ilak ban kentiu syu ya ka sport support Shillong bak ni kat bala ibal baret balia indon dengkat bat pi ngin kersane pi nama ka football hi ka di ka way bangi ki khasi hi kham iet bani ki way ki jak sports bat habang ilet keleng-keleng i babon ki kena hi ki don musim mani lekai kajing sneng jong ai pi hang ni shim ya ni ka sports lekai wat nung di ya katalan na jong hasrok hang ni hantai ban wan da munu wan thiet ya pi ban bu dor ya kata ka skill ka talent jong pi bo play ai wat nung sha lekai na lo musim i ka skill jong pi wai pan bor no play ngai bang bai ka ski na play jong pi ndai tong wai a babon in sa i pi TV pat ban pi ka ba pi lekai ni ki wi club